Zolok sali santilhu lish xolumi li qatzol bal chirul gutana inashye epli etalil chirish li pa bal na kwaja bokbal akwilaat chish solbal li nashye qe lihu Hebreos capítulo 11 arin nakataw chirish lish pa balep na balep reheb lish nin qalep ruah ángel chaq chirul liqaqwa Dios kholi qawa Abraham liqwa Moisés ut na balep chik lish komon li versículo 1 nashye qe Naklipabal haan shtonan likaru na oy benimank haan lishkaku li inga na ilmankru hanan lipabal karu yokat roy beninkila nakwan li tohmahi nakagwilru abanan nakapab naktagol koshlan chirish li choshal koshlan chirish li karahrudi nakakwatawa nakwan akwi chantahru naktatkulak chishkulbal li rahom li Dios ain ha kwikin ho chan ruho la o saliqachuam yoko chishkut besinkil ani ho chiruheb li huntesal makwan li qababal manaqachu ami han saib li hun chikutan manaqakulu achian chali li qachol naqchish khuni li karukwang li chosha choch ha anish yok tesi hom li qaqwa Dios nashjeh kwi qeli versículo 6 abanan kwi maga qababal ing anarunak li Dios ta sa hoqchol qikinchan shbanak li anina khilok chishkat li Dios tento tishbab nakwank li Dios utaan nashqah kamue line ke sikokre chan runak la intin na chokrikin li qaqwa Dios kwi ing anim pab nakwan li qaqwa Dios hana inti jochishtiebal li versículo in kwi nakakeretal eblis tsaqop ebli versículo in niki atinak chirish lish pa balep poyenam lishe kwang lishe numek sashbena ruchichoja in likesh kohop lish ole utlish pa balep rikin nakwi li qadios anakwan ut na balep tukyo kepchihilang yal kahchik yogep roy beninkil lish qahkamunkile likesh yal kwish qeheb shkan khelankil Tati klak rikin shkulbal li khunelik chuam salish kap kulunik li qaqwa Jesus. Kwinaqax kablangil khunak li qachabil kwan khikrikin li Dios. Tentona kwan kapabal. Chimaka kapabal mokotoruk tashish panunkil. Khun itsilak li pabal. Ashal nim shkwankilal. Utatruk rilbal shnin qalib rusach bach olekh sashkabahaan. Abanan ahel runak laat. Taak chikik rahlal gudan. Kwilaat nagkakwak angelak uchkirisinkil la babal haan tishkakwi chikik la babal uchan runak nachalk li babal chan nachalk sali abing rabinkil li ratin li qaqwa Dios hokanas cheqeli hu Romanos capítulo 10 versículo 17 hokanak nagatimbo kanakwan chish solbal la santil hu rahlal Pats rili qaqwa Dios naqanta shaq chikyo qababal khonak li chuka beh kish pats babal rili qaqwa Dios shbanak kish kere tal naqlish babal ashal maka akwi ta yabaq nakish chaqbe li qaqwa Jesus nimpab toho nakish pats chinaten asalish magelal limpabal Marcos 9:24 Makali karuno korush muqbal chiruli qaqwa Dios hokanak sashpats bali qaten ankil qatiaq rechi hunkwakil shbanak hana rili qapabal qapats aqli qaten ankil renak toshten a chish pa ankil linashye jalaq chish sikbala kolbal rikin shiw rikin oshlo honashye qali hu Filipenses capítulo 2 versículo 12 toxali versículo 16 kakubrisila pabal chola ni rahlal kutan utma kanap sashbene khalanchik likaruna katruchish banungi la atrikin la babal kholi keshbanu ebli hob chituk ish kholi nashyeqe saliseraq linaqataw salihu Mateo 25:8 pats lishkwan khikli santil musiq salachu am khultika qagwe aqli babal magwa khun ek ahom kholi saych olehil inka hamban sikbalru shpabangil nakhli qagwa Dios kwan Hayal karuchi honalil na kataulimankui masali sailal manaksali railal. La Dios ashal nim lishkwankilal. Magali karuin kata tishkeakwe kwilaat
inka nakapatsre. Li Dios Joseph de Sinkakwe, wakbilat hunilik, renak to agoch beni sa honchik lekagangel.